Pa, ovo je jedan lijepi nož, nije nikakav plastični, ovo je jedan pravi od čelika. Na 440 stupnjeva može ovaj nož doći. To je specijalni nož. A u čemu je poanta? Pa, to ide uz borivačke vještine, uz borivačke sportove. Ja sam i u prošloj emisiji demonstrirao bacanje noževima, nisam doduše imao adekvatnu baš opremu. Ovaj nož nije toliko za bacanje, niti ću ga ja bacati, ali on se ovako koristi u nekim tako duhovnim, recimo, ritualima.